l-anuswar tal-Forti Sant'Anġlu fil-Birgu f'dan it-tmiem il-ġimgħa reġgħu ħadu d-dera ta' żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann. Dan hekk kif 8 gruppi ta' re-enacters fosthom 2 li ġew apposta minn barra l-pajjiż iltaqgħu biex juru partijiet mill-istorja tal-Ordni ta' San Ġwann. Il-werija bl-isem From the Holy Land to Malta in the Footsteps of the Knights of St. John tidħol f'dettall kbir fosthom l-ilbies, il-flus u l-armi. Robert Sammit spjegalna li jagħmlu enfasi li d-dettall ikun storikament korrett, xi ħaġa li fi kliemu tieħu ħafna xogħol. Spjegalna li jekk kif l-istorja tal-Kavallieri mimlija dettalji, avvenimenti bħal dawn jgħinu lil pubbliku ġenerali jifhem aħjar. Issa m'intix ġast taqra dwar l-istorja, imma tara l-istorja kif kienet. Allora gruppi bħalna u bħal aħna gruppi oħrajn li ġew magħna f'din l-attività qed jirrappreżentaw l-istorja kif kienet. Apparti l-wirja tellaw 3 taħdidiet pubbliċi dwar is-suġġett, tkellimna ma' barrani li ġie apposta biex jipparteċipa f'din il-wirja li qalilna li l-ewwel esperjenza tiegħu f'Malta kienet pożittiva ferm. The relationship with the other groups from all the countries and from all the part of the history of the Order of St. John is really fantastic, and it gives us the opportunity to grow up with our knowledge.